بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الناقد الشابه الشهر عربي إسلامية برجفه wolon fulana waye dabali ni mogo min ye silamai ka silamiya kɔnɔna na ni ye mogo dabali waye ka silamiya burjali wa minhu sharafu wal atif. dabali abo kono dabali sugu min n'u b'a fɔ ma sharaf dabali sugu min n'u b'a fɔ atifu. fa amma sharaf فهو عمل شهري يغسل منه تسبب في منع الشخص من فعل الخير أو شرفه عن زوجته. دبلي من نوبا فما صرف فين دو دبلي كلاو دباكي وكلا نيني مونيه puru ka sababu ke kamodo ka dabali ka kumantiya akana hera kodo ke ube ka dabali ka yelema ka bo aka musoma mana na tisaka ka muso je nyonya ba fo dabali sugude ma o saraf. wa mal atifu fa huwa amalu shibiriyu yughsadu minhu tasabbubu fi tahbib ar-rajuli aw al-mar'ati ila al-akhari an tariq ash-shihr. dabari cogoya fulana min be do nin kono ni yake ni ka silamiya be gurja ba fo min ma atifu o fana ye dabari keraw ka baara do de o bo baaraw kan laɲini ye mun ye ka cɛ do kanu ka taa muso dɔ ma ube ka muso dɔ kanu ka taa cɛ dɔ ma dabali sira fɛ maana ka cɛ do dabali pour ka jako ka muso dɔ kanu ube muso dɔ bɛ taa dabalikɛlaw fɛ nin cɛ masina ne b'a fɛ mɛ a tɛ ne fɛ mɛ a ye baara dɔ kɛ a bɛ se k'i kanu cogo min u b'a fɔ nin dabali sugu de ma ko atif. qala subhanahu ala ko masa min n'a sɛnɛyalen don wa ma kafara suleiman walakinna sayatina kafaru yuallimuna an-nasa shihra. k'a yira ko dabali kɛli ye kafiriya de a bɛ mɔgɔ ka silamiya kuruja adela jumaye ala ko qur'ana kono ko suleiman ma kafiriya de ko shaytanu de kafiriyara tumamu tumbe mogo la kala dabalila. wa ma unjila la malakaini bi babila haruta ani shaytanu ni hada madun tumbe dabalin min kala alai dabalin min jigi malikiya fulaka babila ni haruta. babila alai malikiya fula babila ye dugu ya tumbe ira ala ye dabalin min jigulu fana kan malika do in togo de haruta do in togo ye maruta dabali sugu min tun jigina ulu fana kan. wa ma yuallimani min ahadi hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfuru. o malika fula in fana ala ye dabali de di ulu ma kamago la jarabinu ye me mogo ni tara malika fula in ma ko be dabalin kala malika fula in bolo malika fula intila duniya dabali na bada fo ba fuye de ko ala ya aunci ka mogo de lajarabi ikana dabali kara ni be kafiriya don ni ya irana ko dabali kalali kafiriya de do ka mogo la kala dabali fana kafiriya do. wa abdullah ibn mas'ud qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kari samin abdullah bin masri malaka je ka bama ko alaka ci da kishin nema baka alaka ci da alaka tanuni kishi baka ako inna uruqa wa tamayima wa tiwalatan shirku. ci den ko saloli min na amana donente ube saloli min bekeni shaytane togo wiye wa tamayima ni sebe wa tiwalatan ni tiwala shirku. ci den ko nunu nye fulanka fuya de arwahu abu dawuda ni hadis abu dawuda yabo wa ibn majah ani ibn majah wa ahmad ani ahmad wa tabarani fil kabir ani tabarani
في الكبير وابن حبان عن ابن حبان والبيهقي عن البيهقي وصاه لحاكم حاكم يحدثين سها ووافقه جهبي فنا يقوم بنيوانيا حدثين سها لنا ووافقهما الباني شيخ الباني فنا ينونو فلقكم بنيوانيا أيوب بنيوانيا حدثين سها لنا ورقة في هذا الحديث هي ورقة الممنوعة وهي كل ما فيه استعاجة بالجن أو لا يفهم معناها ni hadisa kono ni tiren ko inna wuruqa la nyini be salulu shugu min nan ni hadisa in kono salulu shugu mi haramu yara o ye salulu shugu jumaye salulu ni be tanga nyini ni jinnawde o be salulu min ni amana donente o salulu shugu tiren yo de bali ni hadisa kono wa tamaim jamu tamimati tamimu farallen yogon kawde do wa hiya qarajatun kanat al arab tuwallighuha ala auladiha tamima yemunye konon kise udode do arabu tumbo udilo udawna yattaquna bihal ayna bijamihim ukagalon fola koniya dilo demma ko be den kisi kabo nyejuguma fa abutalaha sharu silamiya sariyan na la yaciya wa tiwala bi kasri tayi wa fathil wayi tayi ba ka shigiri digiduguma ka wawun fana shigiri yele sanfe hiya darbu min ash-shihr tiwala dabali kalite dode do wa huwa alladhi yuhabbibu limar'atan ila zawjiha wa yuhayyijuha tiwala munye tiwala oye dabali sugude dabali minna be ke sababu ye kamuso kanudo achela kachela su kamuso lachu katache kanuma yuhabbibu limar'ati ila zawjiha abe muso kanu kataka chema kamuso lasu kataka che kanuma dabali kelaw ba dila chedo iba soro ebe muso dofe me muso imakife ubeta dabali kelaw fe ku ka fendo dila ko muso mbe shakale kanu chogome dabali kelaw fana be dabali ke muso ina ja kwa muso in ka che kanu kallasu kata che kanu no ode tiwalai wa shihru mutahaqqiq wa wujuduhu aw dabali haqiqatu dabali be koy dabali be wa tashiruhu musadafatu alqadar alkawni aw dabali fana alay kallatige dabali be shekala kallatige kumbe nyonya koy mana ala kallatige kono modo be shekala dabali abimina kama qala taala قم يلا يركون شغمي فيتعلمون منهما ما يفرغون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله على يركون قرآن كنو أقوم مغوب دبل سجود كلا كبوم ملكا فلاي مغلو دبل من نوبة شينا كم مصفر كبونيونا ناي ولا نيايرا كو نوبة دبل لا بس كبارا كفنا me ala ko konona na ati ako dabalin te sika mogoshi de toro ni ala de majenai dabali bede me dabali te sika mogomina te saki toro ni ala de majenai wa tashiru shihru shabitu la yunkiruhu illa mukabiru kafo dabali be noto mogola be sika mogomina koye o sabatilende do mogoshi ton nan kariya fo yere bonya baga aw kafirun ube kafirin bima unjila la muhammad sallallahu alaihi wasallam ube ni mu'min kafirani fenye min jigina cidenka wotti la mo de be siga dabali nan kariya sino dabali be wa mashahiru me dabali kala nyere fa in kana shihiruhum mimma yatalaqa an sayatin na yasra ya kad dabalin kumbe nyonya kabo shaytanen ude fe kama nasata alaihi ayatul baqara komi suratul baqara ka aya yo iranna chogomi فهو كافر واتقي كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر آية بغرة كنو أقول إيوا ملكا فلا وتم غشيل لك الدبل الأبدا فوبا فويد أو نفتنة دي كان كافريا فيتعلمون منهما على قبه فندو كلا كبون ملكا فلا بولو ما يفرغون به بين المرء وزوجه من نوبه
hada madenna kam musofara kabonyo nanai wama hum bidarina bihi min ahadi illa bi jinillah ala ko tesika mosi torana ni alama jeni minye wa yata'allamuna ma yadurruhum suratul baqara ka aya kononana ala ko dabali kelaw be dabali kala dabali min bi torode wala yanfa'u ma tasukuna fa ala yaira dabali kalambaga foite dabali kalala ni torate nafasitala wala gadalimu ala ko dabali kelaw yere yado laman istarahu ni mugomo ye dabali de subantiya ko kika barai ma lahu fil akhirati min khalaqi ni yoroti bolo lagara ay kafiri de ni yoroti bolo lagara wala bisa ma saru bihi anfusahum uyere min subantiya uyere uye fenjugu subantiya uyere law kanu yalamun nutu nyindo ko dabali ye fenjugu bade utunta subantiya uyere donc ni ya irana dabali kala yere mugo min be dabali kala kafiri de do mugo min be mugo la kala dabali la ye kafiri ye mugo min be barakeli dabali ye kafiri ye fa ta'allumu shihrin wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla dabali kalali ani ka mugo la kala dabali la kafiriya de do ni alai masamin kabba kurota leno wa huwa naw min anwa'i irdati murti kabo dina la de wononiya do de ye dabali keliye fashahiru idza kana muslima summa shahara dabali kala na ya soro silama de do o silama ale de ye mugo dabali ale ye silama de ye asagira kad mugo dabali fa innahu yartadu an dinil islam o tigi o be ke sababu kala murti kabo silama kono wa dalilu qawluhu ta'ala o delay jumalaka kuma وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا على قايين كنو أكون ملكا فلان تمغشي لك الدبليلا فوبا فوية أو فتنة دي كان كافريا وفي الشهر استقدام سياتين أو الدبلي شيطانو كبارك نيغنيا دي بيت دبليلا ني مغمو كوي بك الدبلي كلا دي فويني شيطانو دي كبارك نيغنفي وتعلق بهم فوي كدلو شيطانو ديلا وتقرب إليهم بما يحبونه فوقي رجل الشيطان ولني فند من كدوية وفيه دعوى علم الغيب أو الدبلك لي مغو بيت دبلك إبا ولك كتير ما كوي بكود دبلينو كود دبلين وللي وبيت دبليلا ودعوى مشاركة الله في ذلك أني باك كايرادي كو إفرالين بألكا كود دبلين دونيلا وهذا الكفر والدلال نفنا كافريا ده أني فيلي وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بشركي شيدن فنا حديث سهلين كنو شيدن يدبالين أني فلان كفويا أيو بيد تغنيون حديث كلام كنو وقال صلى الله عليه وسلم شيدن كوكسري نيما باكا إذا تنبون سبوا الموبغات شيدن كلك تنون لك كسباكا كوايا يركروشي ko wolon fulama ube hada made halaki ke kadina halaki qalu ya rasulullah wa ma hunna sebo ko laka cide o ko wolon fulay jumaye qala shirkun billah ciden ko ka fulana fara alaka wa shihiru ani dabali wa qatlu nafs ani mughfaqa allati harama allah illa bil haqqi mughfaqa min ala ya haram ya ni hakete wa akilu riba ani ribadu wa akilu mal al yatim ani kal yatimin nafuludu وتولي يوم الجهفي أني دومي مؤمنون سلامون كافرون بين الجهل لمؤمن بقول ودو وغجف المحسنات المؤمنات الغافلات أني مؤمن مسوت تنغالي مي حكيلة جنيالا كجنيا غالوندا ولا وتيرم كونين كولون فلابي موكا دينا هلاكي لا نيني يمونيه حديثا دونليا الله نيني يمونيه كايرا كود دبالي كافريا ديرو باسكو تيرين دبالي tumama ye fulan kafoya fo aye min tugo fulan kafoya la o ye dabalide donc ni ya iranna ninde islamiya gurja fe ngolon fulanna o ye dabalide mogo be dabalike ciden karisa dola ako laysa minna mani tatayyara aw tutuyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu ciden karisa dola ako mogo tando yede mogo nibe dabalide ke ube ebe ta dabali ke law fi ube dabali ke ite islamay donc mo be dabali ka kerasa e yere debe mo dabali
ube akera sanni ini mo be nyogo ne beta dabale kero fo ba dabali obi ka silamiya kuruja de ki labo silamiya kono ki ke kafiri ala kan kisi kantanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik